or Chief Minister Badan Burong Jogi, Imasno Balang, Deputy Chief Minister Badan Burong, Yedon Lang Nehru, officers na kaliang Joko Transport Department, Apo Kajilang Jong, Imasno Balang Dahar, Kulay siya jamu, ya kanika program dapat kerpan dapat pipin. Imasno Balang dapat tip yani, ya Chief Minister Perdana akan don ke program dapat kerpan ban pendon buruk ya kasorka Apo Kajilang Jom Chief Minister Badan Burong Jogi mentakasni kawai ke bangkwa panong bah kumkan ke program ngimju kam lokot ha kaji syakri paiba kajuni namanangi uba syakri paiba ubadon nabasyuki bun kesahtim, bun kesahtin, bun kesahtalah. Tangkan dia kiban appreciate mereka. Kembali orang mas ngobrol. Kita kau jom Joint Action Committee kubले siajan. Ya kini kecil benar belum jopli. We are deeply honored. And you really inspired us. We are all human beings. Please don't think that because we run the government, just because Shri Konrad Sama is the Chief Minister, myself and Basno Bhan, just because we are Deputy Chief Minister, we don't commit mistake. I think that is totally wrong. We are all human beings and we are also all commit mistakes sometimes. So what I am trying to tell you here is, in this special program, we need to work together closer for the interest of the state of Nepal. I would like to tell you that we are so thankful the services provided by all of you. Without the vehicle owners and the transporters, I don't think we will be able to reach out to the grassroots. Nakakadaw piday ka channel kapadot kamta ban kedeu ya kayo kakot jong kejelam ni kala ajui kung balaong ni mas ngauha ni hanne ke transportation ke benisanya kendai posan persen kadebe lembaga road transport but hapo ka kabinet hadin balai presentation dari mas ngauha rengkat bagi officers na transport department ngan ya through AP kan here revenue jong government labun ba si hajar si spaklur ka ba pide ban siu kamde ka kam masuk ba kamde ka kam ba mangi ngin sula ban su om be tongin mahmo henglei daki pun serta izin berkah barha kapakado hapo jong gajinya lam jong Chief Minister Badan Burong Jogi pras pak plurtan naga si hajar si pak plurtan nilalapan na but ni om yang dikasih kalau so special one time settlement scheme teka bangakwa ban kedu ban kerpa ya di parok simba ani ketika kabuk siap kabak sorkar ka ay na kebentajam
But na next time banang di sana, pin nang la ban yo lani ban nang la susu ban kenti, ya ka business ke jompi ha ka transportation sector, kakum, kasak, kapom, kabamapi, barok, pio. Di Malaysia jamu, nakwapan om ya bisa sisimpat ni naka government, kampam mangi laimut, ni penpau kajing snongu, namar pa pidon, kamansim jong kajing snongu, batruk ban aiben sim susu yani kasorka, bangin nanglah ban syakri kapla. Bat ai bagani kanong kakubor, yaki pait bak nong sok snong jong kejelah kejong. Bahabang ikwa ban takti, uno lo bertakti tang silia. Kita ada di badon kejing tuna kajabi. Habat takti kemudian bertaktor anda. Namar kumba maom ya pi kibapun ba kita lapmi bandu kerja. Niyo i pe football man kami. Hakawal ko. Niyo i yo plia ujat plia. Ubasa ai ka to korong sau doni. Busa ai ka to karong stem doni. Mo. Tehulai la da pipet ya ta ai ka kanu. Niyo i ba uno uplear ubasa ai reka sa ai lelo bul si mutum ju kando atapun lakbet kayu beriu kelenti ai hade laklet se kabol teken mau ha mapi kum tikra kum kaset wat lakbet kayu beriu Kemau bapinyan na ka destination bapinangki haga kamay kaji bat omtan kata ngakerpat lang jadi pait ba nong sok snom jobe jela ngakarai ka kedeu titan yiwe kadai ka bom sei sok ai kumle bi sia jamu Promotion halu sebestun pensong badang bronji itu genting sning genting crowd jadi. Dagi genting indirect kabumut kadang sning ini ba yaki driver jadi kampam smurha watnya kami raf kalati yai tega kor burung penpai tega kor burung penpai tega kor dang yai kamai gaji. Now without delay I would urge everybody to stand to welcome a great leader, a great personality, a great person with huge achievement for the faith.